Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер программасы студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам вешімді саатқа более малюмат. Мемлекетнің нефақа системасында денішмелер. Ну так не пойдет, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Арты яда эксельді. Нефбетеки тапылма, бұл сефер Қырым археологлары не таптылар. Если я не ошибаюсь, до этого ничего подобного в Ермекии еще не было найдено. Темізлік сағлық үшін керек Ақмезжете Ярмаданын ең ұзын өзені чөпліктен темізлене. Взять, как говорится, инициативу в свои руки, прийти и начать уже что-то делать. Ажылыға бармақ мұсылманның арзусыдыр. Қырым ажыларының бірінші группасы қаршыланды. Русия президенті нефақадан алдын яшлы гражданлары үшін ішсізлік бойынша тазминатны екі кереге арттырмақны тевсие етті. Бұқта Девлет башы Русия Федерациясының гражданларына мұражат еткен вақыт білдірді. Оның сөзлеріне көре әдетінже үйкен яшлы инсанларының яқшы мутихасыз тежірибелері бар. Олар өз мөсеселеріне ве шіркетлеріне да чоқ файда кетіре білелер. Бұнен бері оларға яш қадимлерге берілген кібі кереклі тасил алмақ, өз квалификациясыны юкселтмек имканы теслим етілмек керек. Если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно, и пока не нашел новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии. В этой связи предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в 2 раза. С 4900 рублей, как сейчас, до 11280 рублей с 1 января 2019 года. И установить период такой выплаты в 1 год. Емде Владимир Путин мемлекетінің нефақа системасына денішмелер көрсетуіні тевсие етті. Қадынлар үшін нефақа яшы 63-тен 60 яшқа же эксельтележек. Предлагаю ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. Первое. В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет, до 63 лет. Тогда как для мужчин он повышается на 5 лет. Ну так не пойдет, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы. На них, как правило, весь дом. Забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет. Да, бір уникаль тапылма бұсе фермер мер екел. Оның яшы 2000 елдан зияде. Тарихи шейіні атиқиятчылар керечте таптылар. Тәфсилатлар левхамызда. Қазма ішлерінің сайысы артырмақнен бәрабер тапылмалар да чоқлаша керечте Мирмеки атиқият экспедициясы сонки еллары тапылған ән мерақлы шелеріні яқын вақытта тағдым етмей азыр олажақ. Мермерден ясалған Юнан әркекнің ейкелі Қырымға да милаттан әвел 1-ші асырларда кетірілді. О Афины шерінде Кичик Асияда яда Юнан дүниясының башқа қысмында яратылды. Мы обнаружили как минимум 3 крупных фрагмента скульптуры, и это очень большой успех. Если я не ошибаюсь, до этого ничего подобного в Ермекии еще не было найдено. Самая большая, наверное, мне где-то чуть ниже плеча, вот, то есть где-то в 3/4 человеческого роста она была, что называется, при жизни, но там не хватает головы, рук, как водится, и щиколоток, да, ног, это стандарт. Когда скульптура падала, все это отбивалось. Одна маленькая вот такая, это торс, и кусок, видимо, погребального рельефа почти человеческого роста. Қазма ішлер бірден учда мартада алып барыла экспедицияда 100-ге яқын инсан іштирак еті. Бұ атиқиятчылар, тарихчилер, студентлер ве гөнілілер. Эйкелден ғайры бұ сене тунч капиклер ве сауытларының парчалары тапылды. Нам везет на разные интересные находки самого разного толка. Например, в прошлом году мы обнаружили письмо свинцовое, очень хорошей сохранности, оно уже подготовлено к изданию в Вестнике древней истории. Еще пару лет, года 3 назад мы обнаружили, например, надпись, самую большую за всю историю Мирмекии. То есть каждый раз что-нибудь нам этот памятник дарит. Мирмеки антик шерінің темели Кереч ярымасын территориясында миллаттан evvel 6-cı asırda koyuldu. Elbette Kırım'da bu
икәне кадими излер değil. Да bir kaç gün evvelsi Koktebel şehrinin yanında Tixaya Buxta rayonunda yerli sakinler kadimi kasabаны taptılar. Anda indi Tixayaçılar bulundular ve şimdi onlar anda kazma işler alıp barmağa isteyler. Faal insanlar kıymetli tapılmanın takdırı haqda rahatsızlanalar. В чем проблема? Сейчас в этом месте всплыли земельные участки. Ну как всплыли? Появились на публичной кадастровой карте. И прямо как раз на этом археологическом объекте. Земли сельхозназначения. В этом и заключается опасение. И поэтому просим археологическую всю общественность принять активное участие и в том числе в постановке на учет данного памятника. Мирмеки, Кутлак Kalesi, Kitey, Nimfey, Tiritaka, Akkaya, Çobankule ve bu bütün cedvel değil. Bu yerlerde kazma işleri alıp barıla. Tamam Kırım medeniyetlerini ve çeşit türlü devirlerde yaşayan halklarını birleştirgen merkezidir. Enver Ablüzis, millet için. Италия, Одесса, Кырым, Авропада çalışkan Украина сәкені Русия сынырны канунсыз кечмеге тырышты. Августның 26-сында сынырчылар Армянск кечуф ноқтасындан еркекні яқыладылар. Бұл 32 яшлы Украина сәкені, оның Кырым пропискасы бар. Канун бозған инсан айтқанына көре бір қач саат евелсі о сынырны кануне елнен кечедекеді, Ama Ukrayna sınırcıları onun içki ve çetel pasportlarını yırtıp grajdаны артқа kaytardılar. Sonki 15 yıl devamında erkek İtalya'da yaşay ve çalışaydı. Bundan son Одессаға kaytı ve bir yıldan son Kırımға kirmege niyetlendi. Çetel gражданына nisbeten jinayi iş açıldı. Taqiqat devamında o soy soplarının көз өгінде bulunup Rusya гражданлығını resmileştirecek. Посмеялись с меня, вот, сказали, попробуй восстанови там паспорта загран. И украинские, с крымской пропиской. Ну, я развернулся, пошел домой, что-то меня... Потом подумал, ну, идти-то некуда. Ну, не домой, пошел на Украину, в сторону Украины. Развернулся и попер домой по заливчику. Все, после чего меня арестовали русские, российские, да, вот, пограничники. Я был рад, что это были не украинские. На Украине было трудно устроиться на работу, потому что у меня паспорт с крымской пропиской. То есть ни на работу устроиться официально не мог, ни счет в банке открыть не мог, ни там... Ну, вообще, как бы я существую, вот, но как бы и не существую. Эрмени базар шерінде дарқалған зарарлы моделер ерлі сәкенлер үшін хафлы дегіл. Роспотребнадзор или алынған ава пробалары көстерді ке, Қырым сәкенлерінің сағлығы вияшейші үшін телуке yok. Боқта Қырым Жұмхуриятның ел басшысы Сергей Аксенов хабер етті. Ойымде білдірді ке, шымды іш тақымлары вақа юз берген ерде аваны, сувны ве топрақны тетқиқ етелер. Информация обновляется каждый час. Ситуация, конечно, неприемлемая. Как только источник будет обнаружен, будет понятно, какие предпринимать шаги для того, чтобы ликвидировать последствия, ну и, конечно, не допустить этого впредь. И еще раз говорю, в первую очередь убедиться в том, что жизни людей, здоровью людей ничего не угрожает. Химиеви ишханелерінің риберлері bu Одессеге алақылары олғанны танымайлар. Шымды дарқалуының менбасы белгілене. Хатırlatamыз, Эрмени базар шерінде геже 23-24 күні ату болды. Madeni предметлерде evlerinin damarlarında, tereklerinin yapraklarında sarı tüste yağlı pası peyda oldu. Ахмезжитнің меркези базарында янгын хавсызлығы бойынша çok bozuvlar tapıldı. Teşkiruvler fevkulade vaziyetler nazirligi ve şehir memuriyet başının teşebbüsü ile başlandı. Belgilendi ki yangın maşinası 5 yedek çıkıştan tek 2 çıkıştan kirebildi. Қалғанларындан есе keçmek қиын, alışveriş koridorlar ise pek tar. Bundan gayrı su almaq için yerleşken panduslar pek keskin. O kanun boyunca tayinlenген kaidelerge uygun değil. На сегодняшний момент администрация принимает меры по устранению этих недостатков. Сроки даны до конца года, потому что требуются дополнительные средства для приведения в соответствие под нормам. При проверке гидранта, расположенного на территории рынка, было установлено, что давление воды не соответствует необходимому. С этой целью был вызван представитель Горводоканала, который пояснил причину. Я думаю, что в ближайшее время данные нарушения будут устранены Горводоканалом. Teşebbüsünü öz boynuna almaq. Goskommregistr idaresinin Senat komiteti 24. sanlı mektep yanında salgır boyunu temizlep ve abadanlaştırıp başladı. İdarenin xadimleri ve gonuliler özünü ve ona bakan teritoriyanı çöplükten, çalılardan ve kuru pıtaqlardan temizleyler. Muhbirimiz bu yerde bulundu.
Күреклер тырнавучлар, чоплюк için чуваллар, esası ise kırza çizmalar. Çünkü suvda cıyıştırmak gerek. Özeni tek ösümlüklerden değil de turmuş ve sanayi kalıntılardan kurtarmak. Важно абсолютно вообще для всех людей не просто проезжать по мосту, да, и говорить, как вообще речка загрязнена, а просто взять, как говорится, инициативу в свои руки, прийти и начать уже что-то делать. Şehirge o sevgini göstermek kolay dep sayalar akция iştirakçıları. En evvela koluna çalışmak için alet almalısın. Sentyabrın birine yetiştirmek gerek. Ekomarafon geçirilövünün müddeti ve yeri tesadüfinde değil. Bu salgır özeni yanındaki teritoriya. Bu 24. sanlı mektepke yakın yer. Вот это ненадежная для детей как бы конструкция, чтобы они не провалились. Потому что вот буквально недавно была ситуация, что ребенок упал, а вы посмотрите, какие там штыри. Смотрите, то есть если ребенок упадет, а тут металлические прутья, штыри, а в 100 метрах отсюда школа находится. Акция teşkilatçısı Goskomregistr İdaresi'nin Zenat Komiteti ola. İşten boş vakitte idarenin hadimleri Ahmejit abanlaştırılığına vakit ayırmağa karar aldılar. Здесь был беспорядок, забор ограждения разломаны, открытые люки, как вы видите. Вот мы своими средствами купили люк, вот сейчас будем устанавливать. Вот произвели покос травы, вычищаем русло реки, ну стараемся немножечко приводить хороший вид. Bu yerde işler cuma gününece sürecek. Çöplükünü cıyıştırmak, tereklerini aklamak, toprağını kazmak, skemlelerini ve çöplük urnalarını yerleştirmek planlaştırıla. Bu iş bir günde bitmez. Onun için Goskomregistr hadimleri herkesini aktsiyada iştirak etmeye davet eteler. Talaka cuma günü öğleden son geçecek. Bu 24. sanlı mektep yanında Salgır Özden'in boyu. Ayşe Şulakova, Ervin Emiraliyev, Millet için. Ахмезжит Кезлев Сарайлы Қия трассасының бұрын және беті құрылған ерде кабель ве ава электрик ағлар кечіріле. Энергетиклер ваде етелер кешілеріні сентябрь айында бітіре жеклер. Бұқта Қырымда Центр Дорстрой шіркетінің ребер муавені Сергей Конысов хабер етті. О қайдетті ки объектте ағлар кечірілмесі бойынша еш чоқ құручылар 30 километр кабелеріні ве 10 километр электрик телеріні ерлештірмек кереклер. Хатырлатамыз Ахмежит Кезлев Сарайлы Қия трассаны 2020 сенесі сентябрь айында эксплуатацияға тапшырмаға планлаштыралар. Қырымға жылар группасы қайтты. Меке ве Мединеде олар 3 авта бұлындылар. Оларны ава лиманда қаршыламақ үшін муфтият, туроператор векілері, сой соплары келділер. Бізім мұғбіріміз Айше Шулакова тәфсилатлар еле девам ете. Çok beklenilgen selamlaşuf. Artta birkaç uçuf ve çok saatli yol. Yorgunlukka bakmadan acılar özlerini baktlı sezeler. 3 haftalık ayrılıktan son onlarını yakınları ve soy sopları karşılaylar. Ben anamı karşılayım. Bana bu sene anama kısmet oldu acılığa barıp gelmege. Şükür Allah'a esenaman yetip geldiler. 22 insan. Bu Mekke ve Medine'den kelgen birinci acılar grupası. Olar eposu evlerini aşıqalar. Tesuratlar ve bakışlar ile paylaşmak için. Kimirler için bu birinci acılık, başkaları için ise bu endi adet olup kaldı. Mukaddes yerlerge ata Kur'antaları ile keteler. Pek çok memnunuz. Pek yaxşı hepsi geçti. İnşallah Allah kabul etsin. Allah nasip etsin. Herkese avis etkenlerge de. Nasip etsin herkese. Siz Ben akayım olam. Ben de 3. baram. 15. de baldım. 17. de 18. de baldım. Bakan sayın baracağın keli. Onun için bastayına bartırağımız fakat. Allah kısmetsin daha barmağımıza nasip olsun. Anda bakan adam bu da barmağı ilk sefer anda çekiyor ona. 2 yıldan beri Kırım Müslümanlarının dini idaresi acılık boyunca bütün hazırlıklarını tolusundan öz boynuna ala. Yarımadamızın acıları için Kırımlı tur operator çalışa. Böyle karar servis eğleştirilmesi için çıkarıldı. Her bir grupaga birer reber tayinlendi. O acılarga din boyunca suallerde yardım ete ve tilini bile. Yani meslihatçı ve tercüman. Acılarımızın sağ selamet barıp gelip anda ibadetlerini yapmasını temin etkeni bu bizim için büyük bir kazançtır. Hem tecrübe olarak hem savap olarak biz belli bir mertebe daha ostuk, arkaga gitmedik ve duacımız ki kalgan acılarımız da sağ selametlik içinde öz vatanlarına, Kur'antalarına kaytıp gelsin. Biz onların sabırsızlığını bekleyimiz. Acılık İslam dininde 5. şart sayıla. Kaaba taşına tokulmak ve aziz bu yerlerde ibadetlerini yerine getirmek bu her bir Müslümanın arzusudur. İnşallah
Hepimiz acılıktan kayttık, hepimiz tırımız inşallah. Hepimiz sağlık selamet kayttık ana betanımızga. Bütün ibadetlerimizni yaptık. Allah'a şükür. İnşallah bizim dini idaremizge, inşallah avayın Türkiye de çok balaban teşekkürler olsun. Yıl Kırım'dan acılıkka ketken insanların sayısı hep artta. Cumhuriyet hakimiyeti de buna öz hissesini koşa. Tek geçken sene acılıkka 375 insan yol aldı. Ağımdaki sene ise 600 Müslüman. Region için bu rekord sayılmakta. Ular episi Kırım tur operatorunun hizmetleriyle kullandılar. Kalgan acılar ise yarım adamızga 2 hafta devamında kaytacaklar. Ayşe Şulakova, Magomed Nesturov, millet için. Şokoladtan şarkı meyvalar, kabartılған krem ve tatlı ay bu yarımada ustalarının kulinar eserleri. Ахмеджетте лучший кондитер adlı regional konkurs devam etti. İhtisasi tahsil ve 3 yıllık staj konkursta iştirak etmek için mecburi şart. Birkaç nominasyada tatlılıklar takdim edildi. Tortlar, konfetler ve cupcake'ler. Konditerlerinin vazifesi lezzetli tort pişirmekten gayrı, onu ayrı bir mevzuga bağışlamak. Есть специальный оценочный лист, в который включены все условия, там, требования к технологии приготовления, к ингредиентам, к внешнему виду, к тематике. Кстати, у нас тема этих кулинарных изделий «1001 ночь». То есть они должны были представить свои изделия, кто как из кондитеров представляет себе эту тему. Мы оцениваем креативность, внешний вид, вкусовые качества, соответствие требованиям. Rusiyanın mineral suv kurortlarının top 5'nin birinci satırına Kırım'nın sağ şehri çıktı. Bu hafta Kırım Cumhuriyeti'nin kurortlar nazirligi haber etti. Оренбург vilayeti'nin Soliletsk, Stavropolsk vilayetinde Kislovodsk ve Pitigorsk, Krasnodar vilayetinde ise Горячий Ключ kurortları da reytinge koşuldular. Malumatga göre turistler yaz rahatlıklarını 5-10 günge ayırttılar ve bir günlük yaşayışga 1,5 ve 2.000 ruble masraf ettiler. En ziyade Kırım'da mineral suv kurortlarında rahatlandılar. Orta derecede bu 10 gün oldu. Kırım'nın tahsil nazirligi yarımada mekteplerinin müdirlerine sentyabr 1 kunu anamal sıcak hava sebebinden çerelerini bakmakını ve kazalardan kaçmakını tavsiye etti. Bu haqda idarenin matbuat katibi Anton Горьковец bildirdi. Onun sözlerine göre tedbirni qisqartmak şart değil. Esası balalarını, ana babalarını ve hocalarını güneşten qorchalamaktır. Şimdilik bu hepsi malumat saat 21.30'da Sekeleci Haberler programmasını kaçırmanız. Görüşmek üzere, sağlıkla kalınız.